Ona je jedna od najvećih srpskih eksperata u medicini i jedini priznati hemato-onkolog iz balkanskih zemalja u svetu. Takav stručnjak u transplantaciji matičnim ćelijama da nje je rezultat od 87% uspešno izlečenih hemato-onkoloških pacijenata 2 godine posle transplantacije još dugo neće biti nadmašen. Pored onkologije, hematologije, intenzivne medicine i pulmologije vodi korona odeljenje na klinici Sankt Franciscus u Nemačkoj. Profesorka doktorka Nadežda Basara je sa nama ovoga jutra putem Skype-a. Ona se javlja sa klinike u Flensburgu. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse, srećan praznik. Kod vas je radno i vidimo se između 2 vizite ovoga jutra putem Skype-a, je li tako, Nadežda? Tako je, tako je. Vredni ste svakodnevno i ono što smo imali prilike da čujemo ovih dana da je Nemačka zaista se navodi kao jedan pozitivan primer u borbi protiv koronavirusa. Kako biste vi nama opisali te mere koje su preduzete u Nemačkoj i šta je to ključno u suzbijanju epidemije u toj zemlji? Ključno je izuzetno dobro planiranje. Mi smo već pre 6 nedelja reorganizovali rad na odelenjima, tako da smo sve pacijente elektivne otkazali. Jedini pacijenti koji nisu bili otkazani su hemato-onkološki pacijenti i reorganizovali smo medicinsko osoblje, tako da smo za relativno kratko vreme uspeli da povećamo broj kapaciteta na intenzivnom odelenju za oko 40% kreveta sa respiratorima. Mislim da je u tome prvenstveno uspeh Nemačke koji se sada pokazuje. Nadežda, vi vodite korona odeljenje na vašoj klinici koja pokriva cijelu regiju na severu Nemačke iznad kanala koji spaja Severno i Baltičko more. Koliko je trenutno u COVID bolnici pacijenata, u kakvom su oni stanju, da li ima onih najteže obolelih? Kod nas je region oko 300.000 ljudi, imamo samo oko 200 obolelih, a od toga je u mojoj bolnici 20 obolelih, jer ovde u bolnicama leže samo bolesnici koji imaju visoku temperaturu i imaju zapaljenje pluća. Svi ostali koji su pozitivni na koronu, ali nemaju nikakve simptome, su kod kuće u kućnom karantinu. Zbog toga je relativno mali broj bolesnika koji se nalaze u bolnicama, a cela pokrajina Šlezvig-Holštajn u kome se nalazim ima oko 2200 obolelih od korona, što je u donjoj četvrtini svih nemačkih pokrajina relativno malo pacijenata imamo sa koronom, na svu sreću. A i kakav je proces lečenja? Rekli ste da imate mali broj pacijenata i da su tu samo oni koji imaju respiratorne smetnje i koji su sa visokom temperaturom. Imate li ljudi na respiratorima? Da, proces lečenja je takav da bolesnici koji imaju temperaturu i koji imaju zapaljenje pluća dobijaju kiseonik i smanjuje se temperatura, prate se u bolničkim uslovima i samo ako baš mora, zbog toga što su loši gasovi u krvi, su na respiratoru. Takvih bolesnika smo imali jako malo, samo 4 ukupno, i proces lečenja je takav da mi smo u jednoj registar studiji za korona pacijente, ali ove nedelje treba da bude inicirana i studija Svetske zdravstvene organizacije koja testira 4 različita leka za lečenje protiv koronavirusa, o kojima su vaši slušalci verovatno čuli, ali samo da ih kratko pomenem. To je lek Remdesivir koji je testiran u epidemiji sa Ebola virusom, to je onda lek Kaletra koji je već registrovan za lečenje bolesnika sa HIV-om, odnosno sa SID-om. Također taj lek Kaletra u kombinaciji sa interferonom koji je također registrovan lek i na kraju u 4. grupi lek klorokin koji je registrovan za lečenje malarije. Tako da će tek ta velika studija Svetske
Svetske zdravstvene organizacije zapravo pokazati koji od ova 4 leka je najbolji za lečenje korone. Naravno, bilo je mnogo više predloga za stručnjake Svetske zdravstvene organizacije, ali oni su posle jako duge analize i patofiziologije ovoga virusa odlučili da samo ova 4 leka testiraju u multicentričnoj studiji koja će u isto vreme biti u mnogim zemljama. Mi ćemo naravno verovatno uključiti samo mali broj pacijenata, jer kao što sam rekla, hvala Bogu, u ovom regionu nemamo ih puno, ali smo već jednog pacijenta sa remdesivirom lečili. I doktorka Bastera, prenesite nam kako izgleda običan život, odnosno uopšte život ovih dana u Nemačkoj. Znamo da nije uveden policijski čas, da ljudi mogu da izlaze, odnosno da budu samo u dvoji, u šetnji, u grupi i tako dalje. Nisu toliko restriktivne mere, ali se Nemci zaista pridržavaju i vrlo su disciplinovani u svemu tome. Običan život u Nemačkoj je takav da se Nemci i svi mi pridržavamo onih preporuka koje je vlada napravila i objavila preko sredstava za informisanja, a to znači oni koji moraju da rade, naravno idu na posao, oni drugi su u home office-u, onda može da se izlazi napolje, može da se šeta porodično, znači ako porodica ima 4 člana, otac, majka i 2 dece, mogu slobodno da se šetaju i u parku i na plaži, može da se trči, može da se vozi bicikla, može da se ide svaki dan u kupovinu. Maska u ovoj regiji nije obavezna, ali u nekim regijama, i to naravno nemačke zemlje određuju u zavisnosti od toga kako je stanje kod njih, je na primjer maska obavezna, kao što je u Jeni od 6. aprila, i zbog toga, bar tako kažu stanovnici Jene, nemaju ni jedan novi slučaj obolelih od koronavirusa. Tako da život je daleko od normalnog, ali se od danas već polako normalizuje. Čula sam da će to i u Srbiji da bude, što me jako raduje. Na primjer, od danas već počinu da rade radnje koje su manje od 800 kvadratnih metara, i knjižare i radnje sa odećom i sve druge radnje, a takođe i zanatlije mogu da otvore, a one radnje koje su veće od 800 kvadratnih metara mogu da se smanje, pa i one da rade. Tako da očekujemo da će bar zaživeti malo život u smislu da može da se ode u kupovinu, a ne samo u kupovinu namirnica, što je malo dosadno. Sačekat ćemo, izgleda, doktorka, to još neko vreme. A što se tiče matičnih ćelija, da li bi one mogle da pomognu u lečenju koronavirusa? Matične ćelije ne mogu da pomognu u lečenju koronavirusom. Svako ko zna šta matične ćelije rade, a one regenerišu, praktično obnavljaju hematopoezu i tkiva, shvata odmah da one ne mogu nikako da pomognu u lečenju koronavirusa, jer korona treba da se ubija, a matične ćelije ne ubijaju, nego obnavljaju. Osim toga, da matične ćelije mogu da pomognu, onda bi već stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije preporučili da se u ovoj studiji Solidarity, koju sam već spomenula, matične ćelije primene, tako da mislim da je vrlo neodgovorno od onih koji propagiraju matične ćelije da ih propagiraju kao lek protiv korone, što samo može da ukaže na nekompetenciju ljudi koji ih propagiraju. Žao mi je što to tako moram da kažem. I doktorka, zahvaljujući upravo vama, i hematologija i onkologija su u klinici u kojoj radite u Nemačkoj poslednjih godina su se značajno razvijali i doveli ste ih do najvišeg svetskog nivoa. Šta je to novo što ste primenili na toj klinici i što je zaista pomoglo ljudima u Nemačkoj? Da, jeste, i primenjujemo puno i novih lekova, takozvanu ciljanu terapiju. Vi sigurno znate da se i farmaceutska industrija izuzetno dobro razvija u smislu da se bolesnici sa malignim bolestima i hematološkim bolestima jako dugo mogu da leče, tako da postoje praktično hronični bolesnici, a ne bolesnici koji umiru kao što je bilo nekada pre 30 godina kada sam ja studirala. To je sada bolest koja dugo godina može da se leči i preživljavanje je, na primjer, kod prostate karcinoma, kod karcinoma dojke, ali i drugih karcinoma, jako dugo kolorektalnog karcinoma, tako dalje. Ja bih samo spomenula iz
također vrlo nove lekove koji još nisu došli na evropsko tržište, kao što je na primjer avapritinib koji se koristi za mastocitoze ili za gastrointestinalne stroma, tumore, i ja jednog pacijenta imam koga lečim iz Srbije sa tim lekom koji je izvanredno pokazao rezultate u Americi i nedavno je registrovan tamo. Ili na primjer CAR-T ćelije o kojima ste isto čuli, sa kojima ćemo mi početi na jesen da radimo, znači registrovani smo kao klinika koja može da radi sa CAR-T ćelijama od septembra ove godine. Doktorka, hvala vam mnogo na ovom uključenju u jutarnji program RTS-a. Budite zdravo, vidimo se uskoro. Nastavite sa svojim radom, vi ste sada na klinici. Hvala vam najlepše na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i veliki pozdrav Beograđanima. Hvala. Doktorka Nadežda Vasar je bila naša gošća ovoga jutra putem Skype-a.